Postoji baš mnogo anime o kojima nisam posvetio previše pažnje kroz posljednjih godinu dana snimanja na ovom kanalu, tako da danas My Hero Academia, svaki član tog famoznog Class A1 rangiran je od najslabijeg do najjačeg. Totalno tačna lista koja će se fokusirati na kvirkove, fizičku spremnost likova i na broj hentaija koji njihov karakter ima. Inače, ovo je moja lista da ne bude previše vas koji pišu WTF u komentarima. Pričat ćemo o njihovim dostignućima u prve 3 sezone, tako da manga power-upovi i sposobnosti će biti isključeni. Bez daljeg odlaganja, na mjestu broj 20, Toru Hagakure. Može da bude nevidljiva, koliko god to zvučalo prejako, pa zapravo i nije nešto. Taj kvirk ne povećava ni brzinu, ni sirovu snagu, a ne vjerujem da je teško pronaći osobu iako je nevidljiva. Ne postoji baš neka diskusija za ovu moć jer je tako jednostavna. Osim ako je kvirk nije nekako evoluirao u mangi, ne vidim nijednu situaciju u kojoj se ona može pomeriti sa ovog mesta. I da, možda ste primijetili da kažem kvirk, a ne quirk, jer jezik bi mi se sjebao dok to pokušam da izgovorim na svakih 20 sekundi. Sljedeći je Mineta, za kojeg se još uvijek ne zna kako neko ovako smešan kao on može upasti u ovo elitno odjeljenje. Pod navodnicima to je elitno, naravno. Mineta osim svoje over the top perverznosti ima gumene lopte koje može bacati na protivnika u beskonačnosti. Ovo je samo comedy relief karakter, tako da razumijem zašto nije načinjen jačim. Opet, te lopte mogu vidjeti nekakvu korist, ali samo u određenim situacijama. 18. će biti Koda, naravno i vi kao i ja nemamo pojma koji ovaj lik i da li zapravo postoji. Bio sam u čudu kada sam ga vidio tokom prve polovine 3. sezone. Njegov kvirk mu omogućava da priča sa životinjama, sa tim skillom može lako skenirati teren, pogotovo ako se nalazi u prirodi. Bube same po sebi ne zvuče kao nešto prejako, doduše u grupi su dosta jače. Dosta za ovu kamenčugu, sljedeći će biti Aoyama sa kvirkom koji mu omogućava da ispaljuje lasere iz pupka maltene. Koliko meh lik, toliko meh i kvirk. Taj laser nije za šalu, jedini problem je njegov korisnik koji ograničava sopstveni kvirk. Često se desi da prosto omaši laser ili samo od pretjeranog korišćenja ga boli stomak što ga sprečava da nastavi sa borbom. Kvirk ga podosta vadi jer neko kao on sigurno ne izgleda kao previše inteligentan lik, što je sigurno istina. 16. je Ojiro, on zajedno sa svojim kvirkom je najprostiji lik, jedina dodatna stvar je taj rep koji je ujedno i sam kvirk. Sve dok ima neki objekat sa kojim može efektivno koristiti taj rep, u dobrom je položaju, što ga čini dosta pokretnim i možda malo bitnije od toga je njegovo umeće u taijitsu, sa čijom moći može da savlada dobar deo neprijatelja. Da, rekao sam taijitsu umjesto borilačke vještine, mislim, neki problem s tim? Ako gledamo sve studente, ovaj bi bio bar malo underrated. Sljedeće je Kyokajiro, njen kvirk je više tu da nam da informaciju protivnicima i možda ćete reći da zvuči pomalo beskorisno, jer šta, ubit ćete nekog sa slušalicama. Ali zapravo tu imaju par koristi. Cijela moć ovog kvirka nisu samo slušalice koje možete da koristite ceo život za džabe, već i sa njima postoji mogućnost da napravite šok waveove, čiji bi rezultat bio manji zemljotres. Taj potez je dovoljno jak da je stavi iznad prošlih likova koji imaju neki bezveze kvirk ili su jednostavno glupi i ne znaju da ga koriste. 14. mjesto zauzima Rikido Sato, ili kako ja volim da ga zovem, Sugar Daddy. Sato nakon konzumiranja šećera dobije nagon adrenalina koji prouzrokuje da njegov organizam bude povećan nekoliko puta. Za svakih 10 grama šećera njegovo tijelo dobije po 3 minuta ovog pretvaranja u macho mana. Zanimljiva ideja, samo što ne možete predugo biti u ovoj formi jer ćete zaspati u njoj. Minus je ta dužina trajanja kvirka, ali opet se može koristiti zbog dobijanja te destruktivne moći koja nije baš toliko mala. Mjesto broj 13. Shoji Mezo, ovaj lik je malo gadan sa svim tim dodatnim rukama, nogama pa čak i ustima. To ne menja činjenicu da je Shojijev kvirk unikatan. Sa većim brojem ušiju i očiju može lako ojačati čula, također te dodatne ruke mu služe kao dodatno oružje koje može koristiti za napad isto koliko i za odbranu. Stvar koja ga čini slabijim je nedostatak te nadljudske snage. Sam čovjek sa dodatnim delovima nije ništa posebno. Sljedeće nam dođe naša žaba Tsuyu. Liči na žabu, ponaša se kao jedna i stvarno mi nije jasno zašto je ona tolika hentai senzacija. Sa druge strane, njen kvirk ne bi trebao da bude izostavljan zbog te nevjerovatne snalažljivosti u vodi. Zajedno sa tom jezičinom koja na neku foru može da podigne objekat pa čak i pola tone težine. Naravno, kao i svaka žaba, postoji ti ogromni skokovi koji u kombinaciji sa jezikom čine veoma teškog protivnika, koji se konstantno pomera. I u isto vrijeme može da uzvrati nekim protiv
napadom. 11. će biti Momo Yaorozu, veoma inteligentna fanservis likuša. Na kontu svoje moći može praviti razne predmete čija će veličina biti skoro proporcionalna njenoj golotinji. Svaka čast kreatoru koji je izmislio dobar razlog zašto je fanservis neophodan kod ovog karaktera. Momo bi mogla da napreduje daleko dalje na ovoj listi ako uzmemo u obzir da će jednog dana koristiti pun potencijal ovog kvirka. Trenutno može da napravi dosta kreativnih stvari i da se adaptira situaciji, ali ona nije ni blizu toga maksimuma. 10. meni iz nekog razloga veoma zanimljiv lik Serohanta, veoma underrated, veoma cool lik kojeg ja volim da zovem Tarzan. Da, ispaljuje prokletu traku iz laktova, niđe veze, znam. Normalno to nije obična traka koju ćete tek tako lako preseći, na neki način može da se koristi kao jezik od Tsuyu, što ga čini dosta mobilnim i efektivnim u borbi. Čoveče, nisam ni svestan koliko će ova lista na kraju da ispadne kontraverzna. Dakle, ako mu je moć ista kao kod Džabe, zašto sam onda stavio njega ispred nje? Prosto rečeno, zato što ima dve ruke sa tim mogućnostima dok Tsuyu ima samo taj jedan jezik. Znam da mi je logika jača strana, ne morate mi to isticati u komentarima. Počasno 9. mesto ide za Kirishimu. Ovaj lik bi navodno trebao da bude mnogo jači u mangi sa nekim dodatnim sposobnostima, ali bez njih u animeu je on ništa više do legendarnog metapoda i svim njegovim začuđujućim mogućnostima koje uključuju to da načini svoje telo tvrđim i lakše se zaštiti. Zapravo to je to od njega, barem za sada. Dovoljno je to da bi nadmašio likove ranije spomenute u ovoj 100% tačnoj listi. Ako baš želite mogu da bacam boner fore za Kirishimu jer bez manga materijala je sve rečeno. Sljedeća je Ochako Uraraka i njen Gravity Quirk. Šta god Uraraka dotakne svojim rukama, to izgubi gravitacioni oslonac koji ima. Lakšim rečima pošaljete u nebo. Veoma jednostavan quirk sa jedne strane, dok sa druge se gleda kako se ovo može iskoristiti na najbolji način. Uraraka protiv Bakuga bi bila neka prostija demonstracija toga. Kasnije postane još jača jer je naučila delove tih borilačkih veština i samoodbrane uopšte. 7. mesto i možda malo overratovan lik je Kaminari Denki. Pomalo promašen karakter, ali nekoliko i njegov imenjak u Borutu. Denkijev quirk mi je možda jedan od najdražih odavde, jer je praktično isti đavo kao i Laxusova moć. On svoje tijelo može da zaštiti elektricitetom i kogod dođe u kontakt sa njim bude paralizovan. Uz to može i drastično povećati protok tog elektriciteta koje ga čini daleko težim protivnikom. Denki jeste poprilično glup, ali sa njegovim overpowered quirkom može uvijek ići najmanje 1 za 1 jer i sam sebe sprži u nekim situacijama. Sve dok dobro iskoristi tu jednu šansu koju ima, sigurno može pobediti većinu likova. 6. mesto ide za Mino Ashidu, koja izgleda kao neki meh pokušaj nekog retro vanzemaljca. Sa njenim izgledom se možemo šaliti koliko hoćemo. Doduše, ista stvar ne može da važi za njenu moć. Ta toksična kiselina koju ona posjeduje je nešto što može da koristi u svim poljima tokom jednog duela. Veoma jaka destruktivna moć kiseline može služiti kao dobra kombinacija napada kao i odbrane. Zajedno sa tehnikom koju je koristila tokom turnira u drugoj sezoni kojom je klizala po podu. To je čini malo više mobilnijom. Naredni lik meni je antipatičan do jaja, ali moram priznati da Lida uopšte nije slab. Motori koji ima u nogama, ako ne i najbrži quirk u celom animeu. Snaga jeste jedan od bitnih faktora tokom fajta, ali brzina je ta koja može sve da presudi. Pogotovo ako aktivira neku od specijalnih sposobnosti samih motora, koju ni jedan od narednih izbora na listi nije mogao da prestigne. 4. mesto ide za najcool pticu Tokoyamija i njegov stand Dark Shadow. Jedini stand za koji nisam morao da idem na Google da bi pronašao ime. I sa razlogom je rečeno stand jer je ovaj čovjek ptica od svoje senke napravio borbenu mašinu. Dark Shadow ima dosta mana zbog oslabljenih sposobnosti tokom dana, zajedno sa tim quirkovima koji mogu da naprave nekakvu svetlost. Sam quirk radi po jednostavnom principu koji ga ograničava tokom dana, za razliku od noćnih sati koji od njega mogu napraviti nepobedivo čudovište, po tom riziku da Tokoyami izgubi kontrolu nad quirkom. Tokom dana jeste oslabljen, opet ga to ne sprečava da bude jedan od najjačih na ovoj listi. Svi znamo koje su 3 studenta ostala na samom vrhu i ja nemam ni jednu ideju kako ovo mogu da učinim ispravnim. Probat ćemo sa tom logikom pa neka ide život. 3. mesto za Bakuga. Definitivno perfektno slaganje između njegove bombaške moći i samog personalitija lika. Eksplozije mogu varirati od onih na polju sa par metara dužine pa do džihadijskih napada. Također ih je uspeo adaptirati i u manje projektile. Možda vama ne
izgleda kao nešto wow, ali ovaj lik je prepametan u nekim situacijama zasigurno, iako izgleda kao najobičniji siledžija. Drugo mesto, možda još očigledniji izbor, Shoto Todoroki. Da se ne lažemo, Todoroki je broken onako previše. Njegov otac ga je bukvalno genetski napravio kako je on želeo, sa tom kombinacijom leda i vatre koja ga maltene čini nečim idealnim, jer količine u kojima on može da ih koristi su apsurdne. Ako se potpuno zaledi koristeći led, najmanji problem mu je da se vatrom odledi. I prvo mesto, bez puno priče, je Midoriya Izuku sa najjačim kvirkom ikada, One for All. Milijardu procenata da je ovo perfektan kvir koji ne vjerujem da može da se nadmaši. Od brzine do sirove snage, One for All ima sve. Smiješno je to da se Deku bori sa samo 5 do 7% ovog kvirka i sa tim je nadmašio većinu. Nadam se da je ova lista dovoljno kontroverzna ispala da bih imao priliku da čitam sve te vaše salty komentare, pogotovo za Tarzana kojeg sam boga oca overrateovao. Vama hvala što ste gledali ovaj video, a mi se čujemo u nekom narednom. Pozdrav!